Hvala vam što ste došli. Meni je danas veliko zadovoljstvo ispred Kliničkog centra Crne Gore da pozdravim naše drage goste i donatore, izvršnog direktora NLB banke gospodina Marka Popovića i izvršnog direktora Lovćen osiguranja gospodina Matjaža Božića. Naši donatori koji su se do sada u više navrata iskazali svoju društvenu odgovornost i pomagali mnoge akcije Kliničkog centra Crne Gore, tako da su se rado odazvali i ovaj put na naš poziv da uruče vrijednu donaciju u vidu inkubatora koje će koristiti naši najmlađi pacijenti i koji će im omogućiti njihovo uspješno odrastanje i prevazilaženje nekih prvih zdravstvenih problema. Ja moram da istaknem da ove dvije uspješne kompanije koje nam dolaze iz Slovenije jesu jedna potvrda uspješne saradnje Kliničkog centra Crne Gore, konkretno sa Kliničkim centrom Ljubljana, i ovom prilikom želim također da istaknem da veliki broj naših doktora se i trenutno nalazi u Ljubljani na edukaciji i ovakav način podrške od strane slovenačkih kompanija u Crnoj Gori jeste još jedan primjer jednog lijepe i dobre relacije i prijateljske relacije između dvije države i prepoznavanje uspješnih kompanija, značaja doniranja za razvoj Kliničkog centra Crne Gore. Ja im se ovim putem još jednom zahvaljujem i naravno dajem riječ našim gostima da vam se i oni obrate. Hvala i ja bi dosta kratko i samo naglasio da stvarno sam fasciniran kako smo malim stvarima i kako smo nekim malim angažmanom postigli da gledamo neku stvar koja može raditi velike stvari. I mislim da je to poruka koju dajemo i ponosan sam time da smo imali podršku i naše firme i ostalih i prijatelja i ostalih saradnika da smo u tom uspjeli. Mislim da je to neki primjer kako se malim stvarima može napraviti velike stvari. Evo, izvolite. Hvala, da čujemo i gospodina Božića. Ja bih pre svega zahvalio svima onima koji su donirali. Mi moramo sad da naglasimo da nije bila tu samo kompanija NLB i Lovćen osiguranje, nego su tu bili i pojedinci, tu su bili i kompanije koje rade s nama, tako da mnogo puta ovdje pričamo o društvenoj odgovornosti i na kraju krajeva ne znamo šta je tačno ta društvena odgovornost. Ja mislim da ovdje se jasno reflektira šta je društvena odgovornost i u svoje ime i u ime moje kompanije ja mislim da ćemo ovo još, ne da mislim, nego obećavam da ćemo još nastaviti ovakve akcije, da možemo da doprinesemo. Sad smo počeli sa najmlađima pa da vidimo gdje možemo još šire da napravimo. Izuzetno mi je čast i zadovoljstvo da sam u ovome učestvovao. Hvala. Inkubator je neophodan u svim visokorizičnim trudnoćama i u svim komplikovanim porođajima, pogotovo kod preterminske novorođenčadi, kao što sam i rekao, u svim visokorizičnim trudnoćama i kod ugroženih plodova. Zahvaljujem. Evo mi ćemo ispred Kliničkog centra Crne Gore da uručimo našim dragim donatorima jednu male zahvalnice. Čisto za sjećanje na ovaj sjajan gest koji ste uradili prema Kliničkom centru. Izvolite. Hvala vam još jednom. Hvala. Izvolite.